INP channel KIR tu te chipai levek ule in zain hun train chan theu kan be sei Donald Trump US president alo kir le donem USA khu Biden manga tlu cheto tur nge Trump manga din thar le tur ti thupui ro zet mai Dr. PC Biaksiama na ron thoa kan thlir ho le don nia azia dan ang hen kan soi sak lenge US President Intawng chungchang thunar in kaltlat Biden-a lamtang te le Trump lamtang te thu a om ranga Biden-a lamtang chanchin bulian mainstream media ten Trump chanchin dik tak puang tu media reng thu chhuah ve phallova uncensor sakthina wangin YouTube vela Christian conservative media te thu chhuah Trump chan thatna lam hoi noksak anti apiang hi an pai bo sak mak thina chutiang har satna kara chuan thunar dapin Donald Trump le amalak na chanchin hi har sa chungin minlo soi chetu te kara nuam salo takaron chhuah vele thin kan ni ti chiar tu ten min riat saka wangin alom om thine tun tum thu chhuah chu zo na atam hle do na hrechiang inti ten dik takan chan le tatan affirmative nilo question zongen kan kalpui don nya zo na rang tuntruma kan thupui turte hi anne vaklo mainstream media CNN le an thui roi TV channel rang ten an thup tlat America in tuna hen president pahni le sarkar pahni an nei time ni America sipai te hian Trump thu zomin Biden hian pomlo zana pon lan tir du lo ti he dikem vote ru khom le ti chingpen le dan tin reng bo chia a dikna pakhat ma tel lo zo omna dignity ommi lova an nortlin Joe Biden hi sipaiten engatan ma antilo ti te hi dikem Insurrection Act kha puana ni nge nilo se tuna khon America khu martial law noya awang siam sipaiten Trump hi president anga pomin Biden hi president atan an pomlo Pentagon po akeron rabdek lo turin thuan lo pem ni putrama hi sipai thlo na ne jin kwal thina sipaiten an za em anti hi adikem Traman martial law apuang nge puang lo Traman Insurrection Act chu assign nge ya ma seram pum riat le zom turin martial law kha top khengena puang lo tum ka thak mai khan USA le Khawvel puma ama lo thlop tu teril ru ati nual roi mai khania ama thu chuak kha mitinin an ngai chang thupa ama party mi puite le sipai hote nan lo nor reng boka chuti chunga apuang lo tluan chuak zak maya chan lo khana apu chuak ta dai mai kha keini USA tanga indirect tala intel source mu ve pha intia konfi deva ama chanchin ziak tu te po do thei ni min chantir zauta a helaya Biden a lamtang ten tifu inti takin min ka plate na satamayan hi last minute change a omtlat wanga niya mase hi amor bok na nilovin boy na intran na tura ni zok lo mo fake inauguration rin hlel angeyin mo a hrechiang ten Biden na inauguration kha pre-recorded mai January ni som nia Washington DC mi tlem te ma an nei ma darkar som pakhat vel khan Spain ramatanga an lo thlir lok vek theidan kha enge ni le White House Oval Office Biden le Kamala Harris te hi an la lut nange mo thil he mak thei khop mai sipai sing ni le sanga rualen DC le chhe velan hual khup mai kha an inauguration veng him tu turan ni an tina a an ngam palo na samai rinom na thutiam an nei zo a isu ming telova liberal pastor in chungchang na hlan nu khan Biden le Kamala te kha leinoi traina White House pantur angin an lut baudai anti hi dikem a hriate chuan Capitol atanga White House panna underground train service a omlo reng ti in president le vice president tharte hian bum na buk mangin anin thiar filimem ni khoilam ngen pantak anwa hriat le danin Biden a Oval Office a thua executive order an sign tir zat na pindan kha Oval Office lem fake ania thalaka an lan tir danin he Oval Office ni om taka an lan tir hi movie siam tu ten lem channa na an man thin California state
Castle Rock Entertainment Hall ani an ti tlat mai hi diglo na hria kan omem le khami tu khan thilom dan Mizo tu te kalo hril fia danin White House hi Biden-a tan thang le falani ai o chunga lut don ti na ni mai ti in fiam thuin kalo soi lunga Biden in hian alo herukar ni turani ti chuan an soi angin Biden a sarkar hi a hlim thla mai shadow government tia an soi ang hi ani theyangem le tun thlenga White House ala lu alo ani chuan tlan che chungin a president ti na ni donem ni lelama democrat farle firfir hovin an du ti tir tumin remchang an lo lave miel ani lo mole USA hi sipai thu nuaya a om time ni sipai ten Biden a andu silo drama la ina chhuah san ri ta box sia official a martial law puang chi lo anga soi thei Insurrection Act a mang to ne lang box si sipai puina tel lo chuan Biden a tan campaign ngai na vak om silo khuti niai noi khuthilom dan ani ta ka wangin atira president ata na in candidate vetur drama vasom chuak tu Patriot United tele sipai ho tu te in ron khomin drama hne na zo na pani an peya nang hian mani inda thain America hi sipai ro rel na hnuaya a om tak mai dona lom nang hi sipai ten an pom berle sipai te control thei berinia president mo phurna laturin ilo kir le don lom ni ti chuan in thlan thatna po mu mal zo ka buat se ani huna democracy dan pa nga yin min hruai le anga yani ti in Trump pui hi an norani ome president in thlaga pianga anin hlan thin poimo ber pakhat nuclear bomb chunga thunei na nuclear football anti hi drama hian Biden hne na a hlan holo tia soi ani poka ama ina lakol nge sipai hne na hlan zo the USA Incorporation dissolve ani diktakin Donald J. Trump News Views official January ni som ni pahnia jimna sa soidan hian tuna Donald Trump a Patriotic Party in America din tharle antum dan hi toite fia taka soi hi ilotar lang kherteng u President Trump hian Insurrection Act of 1807 asaina a manghal bok chu chuan heram hi martial law noya ada to ti na ni chu wangin military te control na noya om to General Michael Flynn chu active duty a kaulet ani to a akuta sipai malak na hi da ani he America control to the USA Incorporation hi thia ani to a Joe Biden hi he USA Incorporation dissolve thito noya hian diklo taka thlan le nem nge ani a awmzia nei lo thu nei na power eng ma nei heklo President Trump khan military hne na thu nei na chu alo hlan dai to ni tuna hian heram hi London khopuile Vatican 10 1871 atanga anlo control to the USA Incorporation atanga in la chuakin United States Republic thar aron piang don United States for America Constitution 1776 original kan kirle don drama hian US Republic President ni na achelang in thlan that le mo in thlan nununga ne tu ani na anga puane mo aniang military te hi atir sangkhat zasari somsari le paruk America Constitution nuaya intiam kamna late anisia Biden ero chu 1871 Constitution ti danglam to corporation nuaya rin omna thutiam la ani awangin an thuthlung point anglofa chu wangin corporate America president chu alem thilom to lo ani awangin an support don lo tinani chu thupuan chhuah emergency broadcasting system EBS mangin politician manto le hren mek te hne na tanga in puan na tep ti chu aniang arampum huape mo state mo local level mo atangin sarkar na thok thalo tak tak te chu bui thamaman chu athen fai na a om turanga yani boruak in thak danglam meka kan omani ramhrang sanga te po politic in thak danglam a om zutti chanchin thara tanga hriat tura om reng Italy sarkar an bang top to a Poland te Russia te Kuwait te Estonia Netherlands Malaysia sarkar te an tla top hloma
German Chancellor Angela Merkel po abang bok heng ba ka hen sarkar tlatur dang an lo omcheu nang ni nam chhantu patriot te u lo tang zel ula he post mang hian thudik chupuan vek ani to ang he thusiak chiar tu te hna pathian mal som na ka hla ne atiani tunge USA chunga thu nei tu president pahni sarkar pahni an nei lo Washington DC duty sipai te chu president inauguration zo nuwa po la omzelin January thatop thleng an omdon ni in January ni som ni le pani khan X22 in a report tramatana mirin tlak tak Simon Parkes sa chuan DJT NV official la bit chu tatangin tuna hian sarkar chini an nei thu asoyani military is in control soon. President will be the 19th President of United States of America. Tiin Donald J. Trump inauguration ni turchu March nili aniyang atiboka. 19th President anti na chan hi sangkhat zariat som sarile pakhat malam zongkhan US Republica President som pariat anlo nei to a. Foreign corporation in USA alak nuwa minen somli le panga tunami somli le parukna ani. Drama hian White House chhuah san ma se Biden-a laka atlom chuang lova ale khanut chia po Joe you know I won atinga tani kha Biden-a enchin na lam Biden-a hi han president te reng se kan lo thirang chu ti ni om taka drama na kalsan nuwa Biden-a chuan inauguration te po changchopin lem chan thilina beya White House alut ngam lo nge chanchop Oval Office atangin na athoka nikhat nia tangin boina hlir thleng chowa alam tange mo anti BLM le antifa ten Biden adu lovin boina an chok chuaka anram hausak na siam tu oil industry akhar tan ngala ni khat sungin mi sing tam tak ezon na alak saka namulo asang teli na siam ngala Christian tetana thalo le ril rutina zongin nauti tlak na ati hluara transgender nen same sex marriage ati punlona rinang ngeyen China aron huang taw ngal boka Sikkim ram ria po India sipaite aron hel noi tan le ta kar khatatlin main Biden a policy chuan mi puilung oilo na men lo athena mi puinun aruma ram chung le pon veng tu sipaite le National Guard te police te le mi puizat ve zetin an president atan an pomlova chanchin bumi te ma a zona pani khat lekin a chai boy ngal maya Khawvel ramro pui bera president meu ni turin a fit lo a qualify lo ti tlang riadani a sipai thu nei na angam lova chu wangin kar khat a chhuah san main ram mi pui te le sipai ten Donald Trump chu martial law noya president mo phutna lale turin an kaule ta ani ome chu wangin Biden a noya ramin atluk chiat ai chuan Trump kai hroina noya America ro puina siam thar le turin US mi puiten beisei tur dang an nei chuang lo ni na lang le ta tha lo tha to te po itong trai war le so teng u ole tu na kan ngai thak tak kha Dr. PC Biaksiama Kamchhuam drama US president a alo kir le donem USA khu Biden a mangat lu che to tur nge drama mangatin thar le tur ti thupui rozet aron chhuah ania kan chana lo clear tu ten in lo beng war pui kan beisei